Bwana Yesu asifiwe. Wakongomani tunajua kuimba sana na tunapenda kuimba. Abakongomani dukunda kuririmba cyane. Na yuko mmoja anasema nilijifunza kwa nchi ya Afrika ya Magharibi. Ari indirimbo yo nigiye mu gihugu cha Afrika y'Iburengerazuba. Ile Afrika ya Magharibi nimeishi kule. Iyo ngiyo niyo nabaye. Niliishi kule kuhubiri injili kwa Waislamu. Ati itorero ryari yantumye kugira ngo nje kubwiriza Abayisilamu. Hapa tumepata mtu amesema kwamba yeye amekuja kuokoka kutoka dini ya Waislamu. Hano hari umuntu twumvishingaje gukizwa kandi avuye mu itorero ry'Abayisilamu. Napenda kuimba ile wimbo dakika moja tu. Ndenda kuririmba iyo ndirimbo idakika imwe gusa. Tutaimba pamoja na ninyi. Turaririmba hamwe namwe. Naimba Alae mama, Haleluya, mama. Iko fasili sana. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Kama watu ambao wameokoka. Naona yule anashikamata hivi. Mwenye namba anashikamata hivi. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Utapiga muziki. Alae mama, 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 Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Alae mama, Alae mama, Alae mama. Mungu ni mwema, Haleluya, ni mwema. Mungu ni mwema, Haleluya, ni mwema. Imana nziza, Haleluya, ni nziza. Imana ni nziza, Haleluya, ni nziza. Imana nziza, Imana nziza, Imana nziza, Imana nziza. Wale tulishajua sasa. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Haleluya, mama. Alae mama, Alae mama, Alae mama, Alae mama. Mungu ni mwema, Haleluya, ni mwema. Mungu ni mwema, Haleluya, ni mwema. Mungu ni mwema, 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 Mungu ni mwema. Imana nziza, Haleluya, ni nziza. Imana nziza, Haleluya, ni nziza. Mimi ni mchungaji Isose. Jewe ndi
Mushumba Kisose. Ninakuwa na majina mafupi. Ati kitamazina magufi. Mimi nina majina mafupi labda kuliko watu wengi hapa. Ati amazina kanje niko makufia cyane gusumba abandi. Tena rahisi sana kuliko watu wote hapa. Kandi goroshe gufata gusumba abandi bose. Mimi ninaitwa Kisose Kitunda. Nitwa Kisose Kitunda. Ula ya muri nelelwa. Iyo aboro renewa. Mimi ninaitwa Kisose Kitunda. Nitwa Kisose Kitundwa. Ula ya muri nelelwa. Lumanya lwa mwene mwabi. Ile ndiyo majina yangu. Fupi sana. Ati na mazina makufia cyane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu sana kuwa hapa leo. Ati turashima Imana kwa turi aha. Na tunashukuru Mungu kwa kanisa hili. Ati ndashimira Imana ku itorero. Tunashukuru Mungu sana kwa ajili ya Pastor Innocent. Ati ndashimira Imana ku Pastor Innocent Pamoja na familia yake. Hamwe n'umuryango we. Mungu anawasaidia kuishi hapa katika nchi hii ya Uganda. Imana ibafasha kuba aha muri iki gihugu cya Uganda Na kufanya kazi yake. kandi gukora umurimo we. Menishangaza sana, tumetembea tangu juzi kwa Wanyankore. Ati twagiye gusura uhereye ejo bundi ku matorero y'Abanyankore. Na nilishangaa kuona Wanyankore wameokoka. Nashitangaye kubona Abanyankore barakishijwe. Na tumeona makanisa mengi kabisa. Ati twabonye amatorero menshi cyane. Ninatoka hapa na picha mzuri kabisa. Ati mbuyaga afite ishusho nziza cyane. Na wakati tunaingia kwa ibada ya leo, ati niche mu teraniro rya none, ninashangaa kuona furaha yenye kuwa katika kanisa hili. Ati nabonye byishimo biri muri iri torero. Kwa hii kanisa kuna furaha ya ajabu. Ati mu itorero harimo byishimo bihagije. Na furaha inakuja kwa sababu ya wokovu. Kandi ibyo byishimo ni byishimo biza biturutse mu gakiza. Mimi nimeenda Ulaya. Jewe nagiye mu Bulaya. Nilienda Umarekani. Nagiye muri Amerika. Na nimekutana na wazungu. Nahuye n'abazungu ambao kwao ndio kuna maendeleo. Iwabo niho bateye imbere. Lakini sikuona watu wenye wanajaa furaha. Ariko ntabwo nabonye na rimwe buzuye ibyishimo. Ni watu wenye wanajaa huzuni. Nabonye n'abantu bahora babihibe bababaye. Unaingia kwa train. Ati ngiye kwa train. Ugiye muri gari ya moshi. Sasa hivi unaingia kwa train kwa watu wengi. Mukinjira muri gari ya moshi muri abantu benshi. Unasikia iko kimya. Mukumva hatuje. Hakuna wa kusemesha mwenzako. Hawo kuganira na mugenzi. Na hapana kusalimia mtu. Kandi iyo ngiye uramenyereza kugira uburamutse. Unahitaji kusalimia kule mwenye unajua. Ati ugomba kuramutsa umuntu uzi gusa. Lakini hapa ni kwa sababu gari iko vingi. Ati aha ni mpamvu iki bimeze kwa sababu hakuna wokovu. Ati icyo gico ibiyo nuko batagira pesa haziwezi kuleta wokovu. Ati amafaranga ntabwo gazana gakiza. Unakuwa na pesa mingi sana. Ubwo wagira amafaranga menshi. Lakini iko katika hali mbaya. Kandi waje kubona ari ameze nabi. Mtu yuko na pesa mingi, umuntu afite amafaranga menshi, lakini anapia mnyumba. Hariko yibera mu nzu. Anakufa na yuko agapira mu nzu. Na pusi zake zinaanza kumkula. Maze inyamu zigatangira zikamurira. Na nguo zake zinaanza kumkula. Nimba zigatangira kumurira. Sababu kule hawezi kwenda kwa huyu. Kuko huyu ntashobora kuja muri nzu yawe. Ndio kwamba haiko pesa njo furaha. Mwenye yuko atari kugira amafaranga bimenyesha ko ari umuntu wishimye. Haiko masomo njo furaha. Ntabwo umuntu wize cyane ari we ufite ibyishimo. Lakini wokovu ndio unaleta furaha. Ariko agakiza ni kukazana ibyishimo. Biblia inasema Mwokozi wetu, turavuga ngo umukiza wacu anatupatia furaha duniani, aduhereza ibyishimo hano mu isi, atuongoza kwa neema yake, akatujana mu buntu bwe. Wokovu tu, gakiza gusa ndio unaleta furaha. Agakiza kukazana ibyishimo. Nimeona watu ambao wana pesa hapa, nabonye abantu batagira amafaranga, watu ambao wana kitu hapa, abantu batagira icyo bafite, wamejaa furaha, ariko bakaba banezerewe na wanaimba kandi bagarimba banezerewe. Kwa nyimbo zenu, wabidi kuri indirimbo zanyu, najua kwa nyimbo zenu, nzimu ndirimbo zanyu, hata kiti cha enzi kimetingizika, ati ndetse n'intebe y'ubwami bwo mu ijuru yazungurutse, kimetingizika, ati intebe y'ubwami bwo mu ijuru nayo yatingizika, mapepo inatoroka, ati myuka mibi yagiye. Kama kuko mchawi hapa, nimba hano hari umurozi, kama kuko mchawi hapa, nimba hano hari umurozi, hana furaha sahi, yabuze amahoro, sahi hana furaha, ubu nta mahoro afite, kwa sababu uwepo wa Mungu
ubwiza bw'Imana buri Kama hano. Mungu yuko hapa, Kandi imbaraga z'Imana ziri kama hano. Mungu yuko hapa, Imana iri hano. kama Mungu yuko hapa, Ni Imana iri hano. hata magonjwa inatikisika, Ndetse n'uburwayi burikiza. hata magonjwa inaanza kutishwa. Hata uburwayi buratangira kuvuga atinya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome neno la Mungu Reka dusome ijambo ry'Imana. katika kitabu cha Marko Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Marko. sura ya 10 Ibice 10 mstari wake wa 46. umurongo wa 46. Ningilipenda mtu mmoja asome. Nagiraga ngo waba yahabonye Asome kwa lugha yetu. asome mu rurimi rwacu. 46 mstari 10 mstari wa 46. Marko ibice 10 umurongo wa 46. Na ataishia kwa 52. Aragera ku murongo wa 52. Mwenye alipata asome tafadhali. Wahabonye adusomere. Asome nguvu. Amaze asome ni mara. Asome nguvu kabisa. Marko sura 10 mstari wa 46 mpaka 52. Adusomere Marko ibice 10 oya ku murongo wa 46. some ijambo ry'Imana kumwe bwiza bwa Yesu. Marko 10:46 aravuze ngo muri Bibiliya yacu titre iravuga ngo Yesu akiza impumyi yitwa Bartimayo. Nuko bagera i Yeriko, akiva i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Bartimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, aherako arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi mbabarira. 48. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. 50. Nayo ita umwenda wayo irabaduka, yegera Yesu. Yesu aramubaza ati, urashaka kumugirira nte? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Amen. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko, pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Bartimayo, yule mwonaji kipofu, alipokuwa ameketi kando ya njia. Yesu kando ya njia, naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Nazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. 18. Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, mwana wa Daudi unirehemu. 19. Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamwita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. 15. Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. 51. Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. 52. Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Ni neno la Bwana.
Haleluya. Amen. Haleluya. Enenda zako, Genda, imani yako imekuponya. kwizera kwawe kuragukijije. Mara akapata kuona, Nuko ageze aho arahumuka. akamfuata Yesu njiani. Akurikira Yesu mu nzira. Alimfuata Yesu njiani. Akurikira Yesu mu nzira. Alikuwa wapi? Yarari hehe? Alikuwa wapi? Yarari hehe? Alikuwa kando ya njia. Yarari ruhande rw'inzira. Mahubiri yangu ya leo asubuhi, Ati ubye cyakuvuga uyu munsi nataka kusema kando ya njia. ngiye kubwira ijambo rivuga ngo iruhande rw'inzira. Kando ya njia. Iruhande rw'inzira. Iko watu wengi wanaishi makanisa, Hari abantu benshi bari mu itorero lakini ukiwaona ariko barebye wamekukunjia, ntabwo bari mu nzira, niko kando ya njia. bari iruhande rw'inzira. Yesu anasema, Yesu aravuze, mimi ndimi njia ya kweli ni jewe nzira y'ukuri na uzima. kandi n'ubuzima. Hakuna mtu ataendeka kuona Nta Baba muntu uzaja kwa data asipopita katika njia ya mimi. atanyuze mu nzira ariyo njira. Hapa tuna habari ya mtu anaitwa Bartimayo. Aha ngaha dufite inkuru y'umuntu witwa Bartimayo. Eti ni mwana wa Timayo. Ati ngo ni umwana wa Timayo. Alikuwa kipofu. Yari impumyi. Kipofu ni mtu mwenye aone. Impumyi ni umuntu utareba. Mimi nimeona vipofu wengi sana, Jewe narebye impumyi nyinshi cyane, sababu mke wangu ni mwalimu wa vipofu. kuko umudamu wanje ni umwarimu wigisha. Yeye anafundisha vipofu. We yigisha impumyi. Yeye alienda kujifunza kwa masomo Yagiye kwiga ibyo kwigisha namna gani ya kusaidia vipofu kujua kusoma na kuandika. kwa kufasha impumyi kumenya gusoma no Sasa kwandika. yeye kazi yake ni kazi ya vipofu. We murimo gwe ni umurimo w'impumyi. Kipofu hana macho, Impumyi ntigira amaso, anakufa macho. yapfuye mu maso. Lakini hapa tunakutana kipofu ambaye anakufa macho lakini hakufe masikio. Ariko kandi dufite inkuru y'umuntu wahumye amaso ariko utarapfuye amatwi. Huyu alikuwa kipofu Yarari impumyi na alipelekwa tangu utoto wake, kandi ahora ajanwa guhera mu kigari. alipelekwa kuwekwa kando ya njia. Bamujanaga iruhande rw'inzira. Kwa sababu gani kando ya njia? Kubera iki kumushyira iruhande rw'inzira? Watu wakipita wasikanyage, Kugira ngo abatambuka gari batamukandagira. zikipita asikanyagwe. Kugira ngo abatambuka batamukandagira. Ninashangaa, nimeenda Ulaya, Ndatangaye igihe nagiye i Buraya, nimekutana vipofu. nasanze hari impumyi. Nilienda Umarekani, Nagiye muri Amerika, nikakutana vipofu. nsanga hari impumyi. Nimetembea nchi zaidi ya 25 mu Afrika, Nagiye ibihugu bigera kuri 25, lakini nimekutana vipofu. nagiye Masaka. Lakini kilichonishangaza Ariko icyantangaje ni vipofu wa Ulaya ni impumyi zo mu Buraya wanakaa karibu pembeni ya njia, bicara iruhande rw'inzira. na anaimba na anapiga kinanda yake, Akaririmba no kubita ikinanda cye, na iko na kasani, watu wanatumbukiza furaha. afite agasahani abantu bashyiraho Na amafaranga. mimi nilipofika karibu ya wale vipofu, Nanjye ngeze iruhande rw'izo mpumyi, nilikuwa nasema na mimi nitatia franga kwa mzungu, ati nanjye ndahereza umuzungu ifaranga. mimi nitapatia mzungu franga. Nanjye ndahereza umuzungu ifaranga. Ile franga natumbukiza mchombo yake. Nanjye mfata ifaranga nshyire ku Sasa gasahani. kwetu tunakamataka bazungu ndio bakiajabu. Kandi hano iwacu tubona ko abazungu aribo bantu batangaje. Mzungu ni mwanadamu, Umuzungu ni umuntu anamfaka na yeye. nawe arapfa. Ndani yabo kuko babipofu, Kandi muri bo harimo impumyi, ndani yabo kuko bakalombalomba. nabo harimo abandi bo gusabiriza. Na hapa tunakutana habari ya huyu Bartimayo, Aha dufite imishikuru ya mwana Bartimayo, wa Timayo, umwana wa Timayo. aliwekwa kando ya njia. Bamushyira iruhande, Alikuwa anakaa kando ya njia, yicaraga iruhande rw'inzira. na alikuwa na kazi moja, kulomba. Umurimo we bwari ubwo gusabiriza. Mtu akipita anasema unipe. Yakumva imirinda akavuga ati mvango. Mbele ya genocide nilitembelea Kigali sana. Mbere ya jenoside natembereye i Kigali cyane. Nilitembelea Kigali sana. Nagiye i Kigali cyane. Miaka ile ya 1992, 1991. Ati muri 1991 muri 1992. Yona kipofu moja sikaji na msahau. Ati hari impumyi imwe ndazibagirwa. Alikuwa pembeni ya njia. Yari iruhande rw'inzira. Alikuwa anasema Mkinyarwanda munipatie. Yavuga mu Kinyarwanda ati muramumpe. Alikuwa anatia mikono yake mbili hivi. Yashiraga intoke ze hejuru gutyo. Alikuwa anatia franga kwa mikono yake. Abantu bagashira ifaranga ku Lakini mutwe. kwa naomba na anasema msinisemee bongo. Ati muramenye mutambeshera. Munipatie franga kweli kweli, msinisemee bongo. Muramenye mutambesha kumpereza ifaranga
Watu wanatia franka kwa mikono yao. Abantu bashira ifaranga mu Na huyu Bartimayo alikuwa kando ya njia. kandi Bartimayo yari iruhande Na kazi yake ilikuwa ni kulomba. kandi muri mu bugwa rwo gusabiriza. Unipe! Mufashe. Ndio ilikuwa maombi yake. Niko gara masengesho. Lakini siku moja Ariko musiku Biblia inasema Biblia kuvuga ngo Yesu alikuwa na kwenda Yeriko. Yesu yavaga Yeriko akapitia ile njia. anyura muri iyo nzira. Sasa kama Yesu alitembea, niba Yesu yaragenze, watu wengi walikuwa wanamfuata. Abantu benshi baramukurikira. Walikuwa wanafuata Yesu. Abantu benshi bakurikiraga Yesu. Walikuwa wanamfuata kwa sababu gani? Bamukurikiraga kubera iki? Pamoja walikuwa wanamfuata kwa sababu apone. Bamwe bamukurikira kugira ngo abakize. Wengine walikuwa wanamfuata kusudi wasikie mafundisho yake. Abamwe bamukurikira kugira ngo bumve emigisho ye. Wengine walikuwa wanamfuata labda atageuza samaki na mikate kusudi bakule. Abandi bamukurikira kubera samaki n'imikate ko birire. Na wengine walikuwa wanamfuata kwa ajili ya kwenda kumtega au kumshawishi. Abandi bamukurikira bashaka kugira ngo bamugerageze. Sasa Bartimayo yuko kando ya njia. Bartimayo yari iruhande rw'inzira. Anasikia fujo ya ajabu. Yumva urusaku rw'abantu. Anasikia fujo ya ajabu. Yumva urusaku. Na anauliza hivi. Arabaza. Sawa vile nimesema alikufa macho lakini hakukufa masikio. Nkuko navuze yari yarapfuye amaso ariko amatwi baruma. Masikio yake ilimupa. Ati amatwi ye garama. Basi aliposikia fujo yumvishije urusaku. Aliuliza ni nini? Yaravuze ngo ni iki? Ni Yesu anapita. Bava ngo ni Yesu utambuka. Sema alikuwa alishasikia habari za Yesu. Niko baba yari yumvishije amakuru ya Yesu. Alisikia habari za Yesu. Yumvaga amakuru ga Yesu. Yesu alifufua Lazaro, uko yazuye Lazaro, alifanya miujiza, uko yakoraga ibitangaza. Ule Bartimayo, ubwo Bartimayo kazi yake ilikuwa ni kulomba franka. Akazi ke kara ko gusabiriza faranga. Siku ile hakulomba franka. Ariko umuzi nta faranga yasa. Na siku ile hakutumia sauti ya kidogo. Ariko umuzi ntabwo yakoresheje ijwi. Aliposikia ni Yesu, yumvishe ngo ni Yesu, alianza kulalamika kwa nguvu. Atangira gusakuza Yesu mwana wa Daudi. Ati Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Mbabarira. Ya, hakusema Yesu mwana wa Daudi, nipe faranga. Ntabwo yavuze ngo Yesu mwana wa Daudi, paga faranga. Yeye kazi yake ilikuwa ni kulomba faranga. Umurimo wari gusaba. Lakini aliposikia kwamba ni Yesu anapita, alipomvishe ngo ni Yesu tambutse, ile siku alibadilisha maombi. Icyo gihe yahinduye amasengesho. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Unirembo. Oh, babarira. Unirembo. Babarira. Na wale watu walikuwa na Yesu. Abantu benshi bari kumwe na Yesu. Watu walifuatana na Yesu. Abantu bari bumvikanye na Yesu. Walianza kumwambia, "Funga kinywa yako wewe." Baravuga ati, "Hora. Nyamaza wewe." Hora, checheka. Unasema nini? Uri kuvuga ibiki? Nyamaza. Hora, checheka. Vile walimkataza, ndio vile aliongeza sauti. Uko bamubazaga niko yundiraga ijwi. Yesu mwana wa Daudi. Ati Yesu mwana wa Daudi. Unirembo. Babarira. Bakamwambia, "Nyamaza." Bamubwira ngo hora. Kwa sababu wanamwambia lalamika nguvu. Wakawa bamubwiye ngo vuga cyane. Baramwambia nyamaza. Bakamubwira ati checheka. Sasa analalamika nguvu. We ahubwo akavuga cyane. Acha nikwambie. Reka nkubwire. Watakwambia unyamaze. Bazakugira ngo uhore. Lakini wewe pasuka. Ariko wewe sana. Wewe lalamika. Vuga cyane. Yesu mwana wa Daudi. Ati Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Yesu mwana wa Daudi. Biblia inasema walikuwa watu wengi sana. Biblia kuva mu bara abantu benshi cyane. Hakukuwa mikro. Nta mikoro bari bafite. Hakuwa na mikro sababu ile tuko tunasema. Ntabwo bari bafite mikoro nk'iyo dufite. Kitu kinanishangaza. Ikintu kiri kuntangaza. Wako wengi sana. Ati abandi bari imbere. Lakini sauti yake ariko ijwi ryayo inapenya fujo ya watu yote. Ikanyura mu rusaku rw'abantu bose. Inakwenda mpaka mu masikio ya Yesu. Mazi ikagenda mpaka mu gutwi kwa Yesu. Biblia inasema, Biblia inavuga ngo Yesu aliposikia malalamiko ya ule bwana, Yesu yumvise uwo muntu asakuza, akasimama. ageza haragara. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu aliposikia malalamiko yake, Yesu yumvise gutaka k'uwo muntu, malalamiko ya ukipofu ikafika mu masikio ya Yesu. ati gutaka k'uwo muntu kunyura mu matwi ya Yesu. Yesu akasimama. Yesu arahagarara. Maombi yako
bisimamishe Yesu leo. Amasengesho gawe gatume Yesu ahagarara. Najua unaomba siku mingi. Ndabizi ibibazo byinshi. Najua una maumivu sana. Ati ufite ibibazo byinshi. Najua una matatizo sana. Ufite ibigeragezo byinshi. Najua unaomba sana. Urasenga cyane. Lakini acha nikutabirie. Ariko rikaguhanurire. Mungu asikie maombi yako leo. Imana yumva amasengesho yawe uyu munsi. Maombi yako ifike kwa Mungu leo. Ata amasengesho agere mu gutwi kwa Yesu uyu munsi. Yesu akasimama. Yesu arahagarara. Aliposimama Yesu, amaze guhagarara, ile umati yote ikasimama. Wabantu bose nabo barahagarara. Yesu akasema, mumuite. Yesu aravuze ngo mumuhamagare. Munitie yule Bwana. Mumuhamagare uwo mugabo. Wale walikuwa wanamwambia, funga kinywa yako, nyamaza. Baba ni bamubwiraga ngo ceceka. Akageuza usemi, maze bahindura imvugo. Inuka, haguruka, jipe moyo, ihangane. Anakuita, araguhamagaye, araguhamagaye. Huko hapa na Kivale hakuna mtu anakujali. Uriya na Kivale ntawe ugupfaho. Hata jamaa yako hakuna mwenye anakujali. Ndetse n'umuryango wawe nawe ntacyo bagupfaho. Abakujali hata. Ntacyo bagupfaho. Lakini ngoja siku Mungu atakubariki. Ariko kubwira Imana izakwiba. Atakuwa anasema tuko na dada yetu. Twatoka dufite mwene wacu. Tuko na mtoto yetu. Dufite umwana wacu. Ule mtoto yetu yuko na akili sana. Aturiya mwana wacu afite ubwenge bwinshi cyane. Tulijuaka tu. Ati Imana. Tulijuaka. Ati tulijuaka. Ati twaramenye. Akaendelea. Azakomeza. Kuko mabinti hapa, mabinti. Abakobwa bari hano mushinze. Wenye bayolewa baweke mikono yao juu. Abakobwa mushinze hejuru. Wenye bayolewa watuweke mikono yao juu. Abatari bashaka mushire hejuru kuko tulishaka baombewa muolewe sana. Ati turabasengera cyane. Tulishabaombea muolewe sana. Ati turabasengera kugira ngo mubone abagabo. Ngoja nikutabirie. Reka none guhanuri. Ngoja nikutabirie. Reka guhanuri. Atatoka Umarekani kwa ajili yako. Azava mu Buraya kubera weho. Atatoka kule kwa ajili yako. Azava mu Buraya ari wewe waje gushika. Na ile siku kandi gamuzi jamaa yako yote batakujua. Maze umuryango wawe bose bazakumenya. Bakuheshimia. Maze baguhereza icyubahiro. Bwana amekubariki. Imani kwayo mugisha. Hakuna yule anaweza kukulaani. Hawashobora kukuvuma. Hakuna mwenye anaweza kukulaani. Hawashobora kukuvuma. Yesu akasimama. Yesu arahagarara. Akasema munitie ule Bwana. Mumpamagarire uwo mugabo. Wale walikuwa wanamwambia nyamaza. Abandi bamubwiraga ngo ceceka. Bamwambia stakimya. Bamubwira ngo hora. Akasema simama. Bamubwira ngo haguruka. Inuka mbio. Haguruka bwangu. Anakuita. Araguhamagaye. Bwana alikuwa anavaa koti. Uwo mugabo yari yambaye igikoti. Singekuwa hata koti ya costume sawa mimi navaa. Yaba ari n'ikoti ry'ikositimu kiryo nambaye. Ingekuwa hata koti ya costume sawa mimi navaa. Yari ari n'ikoti ry'ikositimu kiri nambaye. Koti ya uchafu. Yari ikoti isa nabi. Yengelala na mikoroti ya franga kwa anapewa. Ati byabaga n'ibikoroto byo bamuhaga. Biblia inasema akasimama mbio. Biblia yavuga ngo ahaguruka vuba. Cha kwanza alichofanya akatupa ile koti. Icya mbere yakoze akoti isimutie msitu. Biteye kumuremera. Akaruka na aone. Arasimbuka kandi atareba. Wale walikuwa wanamwambia nyamaza. Baba ni bamubwira ngo hora. Tukamata mikono kumfikisha mbele. Bo bamufashe ukuboko bamujana kwa Yesu. Muuliza hivi. Yesu aramubaza ngo unataka nikufanyizie nini? Urashaka ngumariri iki? Unataka nikufanyizie nini? Urashaka ngumariri iki? Ambia mwenzako kulikuwa pembeni yako, unataka Yesu akufanyizie nini? Baza mugenzi wawe muri kumwe ati ushaka ko Yesu akumarira iki? Yesu akufanyizie nini? Yesu akukorera iki? Yesu anasema unataka nikufanyizie nini? Yesu anabaza kushaka ko ule Bwana hakusema maneno mbili. Uwo mugabo yavuze amagambo abiri. Hakusema maneno mbili. Ntabwo yavuze amagambo abiri. Alisema neno moja tu. Yavuze ijambo rimwe. Bwana nipate kuona. Mwami tumuke ndebe. Bwana nipate kuona. Nanje ndebe. Bwana nipate kuona. Mana reka nanje ndebe. Yesu akamwambia hivi. Yesu aramubwira ngo enenda zako. Genda. Imani yako. Wizera kwawe. Imani yako. Wizera kwawe. Imani yako. Wizera kwawe. Imani yako. Wizera kwawe. Hapa niko na ubiri. Aha ni kubwiriza. Hapa niko na ubiri hapa. Aha ni kubwiriza. Pamoja biko napokea byabo bila kujua. Abantu barimo barabona ibyabo batabizi.
enenda zako, genda imani yako, kwizera kwawe, imani yako kwizera kwawe inakupa kuona. iguhaye kureba. Pale yule Bwana akaona. Ako kanya Bartimayo arareba. Biblia inasema alipoona, Biblia ivuga amaze kureba akatoka kando ya njia, ava iruhande rw'inzira, akamfuata Yesu njiani, akurikira Yesu mu nzira, akamfuata Yesu njiani, akurikira Yesu mu nzira. alikuwa kando ya njia, Yari iruhande rw'inzira, sasa alikuwa anamfuata Yesu njiani. none akurikira Yesu mu nzira. Mama huko hapa, Ni muri hano, baba huko hapa, ni muri hano, toka kando ya njia, iruhande rw'inzira, toka kando ya njia, iruhande rw'inzira, ingia njiani, injira mu nzira, ingia njiani. injira mu nzira. Yesu anakuita, Yesu ari Yesu kuguhamagara, anakuita, Yesu ari anasikia kuguhamagara, maombi yako, kandi arumva gusenga anasikia kwawe, maombi yako, yumva gusenga kwawe, na maombi yako inatuma anasimama. kandi amasengesho yawe Yesu arahagarara. anasimama, Yesu arahagarara, Yesu anasimama. Yesu arahagarara. Anasema hivi, Maze akavuga ngo kuya huku, ngwino hano, njoo huku mbele, ngwino hano imbere, njoo kwendiko. ngwino aho ndi, Kama itabakia nyuma kazi yako, nusigara inyuma ibyawe. anasema njoo Aravuga ngo ngwino, kwenda mbio mbio. ngwino vuba vuba. Unataka nikufanyizie nini? Ushaka ngo ngukorere Ndio iki? vile Yesu anauliza Niko Yesu abaza mafie, abakobwa, unataka nikufanyizie nini? mushaka mwese abakorere iki? Bwana nipe bwana, Ati mpereza nipe umugabo, mwanaume wa kunioa. ati mbona umusore wo Nasoma kunshaka. hapa, Ibyo muzaha, penye niko na madiplome hapa, abafite amadiplome hano, unataka nikufanyizie nini? ati murashaka ngo Bwana ngukorere iki? nipe kazi, Ati Mana mpereza Bwana nipe umurimo, kazi. Mana mpereza penye umurimo. unataka kwenda Australia hapa, Abashaka kuja penye Australia, unataka kwenda Ulaya hapa, abashaka kuja penye Buraya, unataka kwenda Umarekani hapa, abashaka kuja muri Amerika, unataka nikufanyizie nini? ibibazo ngo murashaka Bwana mbakorere iki? nifungulie njia niende, Timburira inzira naje Bwana gende, nifungulie njia niende. timburira inzira naje Hii gende. inawezekana, Ibi birashoboka. hatuipati kwa fungu, Ati ndi walivana ku bapfumu, hatuipati kwa fungu, ntabwo yarivanye mu bapfumu, tunaipata kwa Yesu, wabibonye kubivuye kwa Yesu, tunaipata kwa Yesu, wabibonye kwa Yesu, tunaipata kwa Yesu. tubibona kwa Yesu. Unataka nikufanyizie nini? Ushaka ngo ngukorere iki? Haleluya! Haleluya. Ninasikia ninabarikiwa sana, Ndumva bawe ninasikia kutumizwa. hapa, Uwo ni ninasikia Yesu kubaza yuko hapa, Yesu ari hano. ninasikia Yesu anafika hapa, Yesu ageze nasikia hano. baraka Mungu kwa ajili yako. Ati urabona umugisha busha. Nataka nikufanyizie nini? Urashaka ngo nkumarire iki? Ndio swali ya Yesu hiyo. Niko Yesu akubaza. Toka njiani, Va uruhande rw'inzira, toka pembeni ya njia, iruhande rw'inzira, ingia katika njia, maze uze mu nzira. toka katika usharati, Va mu busambanyi, toka katika ulevi, va mu businzi, toka katika madawa, va mu bwo wiga Njoo kwa Yesu. Wajyo ngwino kwa Yesu, ingia kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, ingia kwa Yesu. ngwino kwa Yesu. Kama unaingia kwa Yesu, Iyo ugiye kwa Yesu, kuna baraka kwa ajili yako. hari imigisha ikurindiriye. Nishakafika hapa, Nageze hano, sijui kama sikuwezeka kuhubiri siku ya Mungu, ilikuwa mchana nilifanya seminari. ndiyo ntabwo nageze aha ngaha, ariko ntabwo nigeze mbwiriza ku cyumweru. Mimi natoka Kongo, Mvuye muri Kongo, kule kwetu Kongo iwacu muri Kongo kuna mtu mmoja alikuwa mpagani, dufite umuntu umwe yari umupagani, kwa nikakiana tu, kari agasore tu. nikakiana kanazaliwa mjamaa ya wapagani, Ako gasore kavukira mu muryango w'abapagani, nikakiana nikapagani, n'ako gasore kari agapagani, wazazi yake wapagani. ababyeyi be abapagani. Hayasikiaka habari za Yesu hata siku moja. Ntabwo yari kumvisha ijwi rya inkuru ya Yesu na rimwe. Alipooa Amaze gushaka umugore, akaenda kuoa binti moja naye mpagani, aje gusohoza umukobwa nawe w'umupagani kwa jamaa ya kipagani, mu muryango w'abapagani. ikakuwa ndoa ya wapagani tu. Iba ko abapagani bashakana tu, Walipoishi babayeho, ule mama akabeba mimba, wa mugore atwara inda, akazala mtoto wake wa garso. abyara umwana w'umuhungu. Alipozala mtoto wake wa garso, Amaze kubyara umwana w'umuhungu, mtoto mwaka moja, amaze umwaka, alipokuwa mvile kule kumapori kule. ntabwo ari kuva mu gihe yagiye mu mashamba, Sasa njoko walikuwa wanaishi niyo baba basi, wanalima mashamba. aho ngabo babaga ko guhinga. Yule mama alienda kushamba siku moja, Uwo mugore aje mu murima guhinga, wakati alitoka kushamba, avuye ku murima, mtoto yake akasema mama nakuya, mama nakuya.
Mwana wangu mama raje. Nenda kumlaki mama yake. Aja guhobera nyina. Mama akatosha kitunga. Nyina avana musobane. Mbele anatosha vitu vyenye viko mkitunga. Akivana ibintu biri mu gisobane. Anaweka mtoto kuchafu. Asa mu mwana arabizi. Akamata mama kwanza kumshukuru mtoto yake. Afata amazi atangira mwozi. Habari ya mama na watoto muulize tu wa mama ni kwa. Amakuru kabana n'ababyeyi mwagabaza ababyeyi baragazi. Mama akashukuru mtoto. Umubyeyi yoza umwana. Akamata murago akaweka kwa mtoto. Afata ikirago arambika umwana. Akatoka sasa nje kwenda kumwanga ile maji. Aja hanze agiye kumena gari ya mazi. Tosha ile vitu viko mkitunga. No kuvanamo bya bibye mu gisobane. Kuingia mnyumba. Amufungira mu nzu. Akakutana kale katoto kalikufa. Asanga kwa kana kapfu. Kale katoto kenye alitoka kushukuru maji kanakufa. Kakana kamaze koza kamaze. Ule mama akajipiga chini. Uwo mugore yikubita hasi. Akalalamika na kilio kikubwa. Ararira cyane. Watu ya mwingine byote bakakuya. Abantu bo baturanye baraza. Mtoto anakufa na nini? Ati uyu mwana. Mtoto anakufa na nini? Uyu mwana yishwe n'iki? Kilio kikawa kikubwa sana. Hati ikibazo biyazo bikomeza. Akashika mtoto maneno ikaisha. Muzika birashira. Akasahau. Baribagira. Baada ya mwaka mmoja bakazana mtoto ya pili. Nyuma y'umwaka gundi babyara Ule wa pili alikuwa fie. uwo wundi yari umukobwa. Sasa ule fie alipozaliwa, uwo mukobwa amaze gukora naye akakomala n'abakura gatoya karibu mwaka mmoja na nusu. mu mwaka umwe n'igice Mmoja akasema mama, kichwa inaluma. ava mu mwana mpangiri kurya. Mama kukamata mtoto anakufa. Agiye kumufata umwana arapfa. Ule bwana na bibi yake bakambiana, haiwezekani tuende kuona bafumu. Baravuga baraganira bakavuga bati ibigiri ntabwo bisanzwe tuje mu bapfumu. Unajua ukiende kuona bafumu hawatakwambia kama hataweza. Igiye mu bapfumu ntabwo akubwira ngo ntaho twabishobora. Kila wakati unaenda ona bafumu watakwambia kama tunaweza. Iyo ugiye kubwira abapfumu barabwira ati turashoboye. Sasa walipokwenda kuona bafumu wakamwambia tutaweza. Mbuzi iko, kuku iko, faranga bakapana. Ati amafuti turashoboye, ihene iriho irahari, inkoko irahari, amafaranga akazala mtoto watatu akakufa. Abyara umwana wa gatatu nawe arapfa. Akazala wanne akakufa. Abyara wa kane nawe arapfa. Akazala watano akakufa. Abyara wa gatanu arapfa. Bakatoka kule kwao bakamia fasi nyingine. Baba aho bari batuye bimukira hano. Akaenda fasi nyingine bakakuwa na miali na jamaa yao sababu fumba libambia baba na mama njoo balozi. Abagini hari n'abaturage bavuga ngo nyoko na sonu nibo babarogaga. Akazala wa sita akakufa. Bavuga wa gatandatu arapfa. Akazala wa saba akakufa. Bavuga wa karindwi nawe arapfa. Akazala wa munane akakufa. Wa munane nawe arapfa. Bali wana miaka 12 ilipita, walishazala watoto 8, hakuna mtoto mzima. Bali mara imyaka 20 ariko nta mwana bajya karibu munane ko nta mwana muzima. Walishakuwa na mumairizi balishakabala. Bari bambaye impiki hose. Niambie kwenye watu wanatafuta irizi muda wa miaka 12, si wanakuwa na vitu mingi sana manyumba yao. Ngira abantu bari gushaka impiki bamaze imyaka 20, abantu bafite ibindura. Hapa walikuwa kando ya njia. Aba bantu bari iruhande rw'inzira. Walikaa kando ya njia miaka 12. Baba iruhande rw'inzira imyaka 20. Mmoja mwele mwingine. Ati reka hari ibintu biri mu nzi. Siku moja mwele mukale kama mwingine walikuwa wanakaa. Ati mako kamugine aho bari batuye. Tukafika Mubiri. Hanyuraho muvuga butumwa. Ni mara ya kwanza balisikia injili. Niwo bwa mbere bari bumvishije. Mara ya kwanza waliona mtu ya Mungu. Niwo bwa mbere bari babonye umuntu w'Imana. Mara ya kwanza waliona mtu anahubiri. Niwo bwa mbere babonye umuntu abwiriza. Ule mtu akakuya pale mbele mwingine akaita watu wakakuya chini ya mti na ule bwana akaanza kuhubiri. Abagira abantu ngo nimuze baza munsi y'igiti atangira kubasenza. Kuhubiri kabisa. Aratangira ababwiriza. Sasa ule bwana na bibi yake walikuwa pale. Wa mugore n'umugabo bari baraha. Ule bwana alisema baba anataka kuokoka bakuye mbele. Leo bashaka gukizwa nibaze. Ule bwana na bibi yake bakasimama nabo baende kutubu. Umugore n'umugabo nabo barahaguruka ngo baje kwihana. Akapiga magoti yao. Bageze aho barapfuka. Baeleza habari yao. Bavuga amakuru gabo. Ushuhuda yao. Muno ubuhamya bwabo. Ule mtu ya Mungu akabahurumia. Wa muntu w'Imana arababarira. Akabaombea. Arabasengera. Akasema ya kwamba sitatoka hapa nitajenga kanisa hapa. Ati sindavanga handi bakikanisa hano. Akafanya miti bakajenga kanisa. Bakakora bashaka ibiti ngo bakitore. Kuliokoka zaidi ya watu 12. Aho tugiye abantu 20 barakizwa. Akabambia vile mnasema Mungu na mairizi mulete tuchome. Ati mwambie ko mufite impigi muziza nituzitwike. Akasema hapana.
Afanga oya. Yuko na irisi moja wanasema hapana mtu hataki kuona. Hari ibiki batubwiye ngo ahe kugira umuntu wa gatatu wazireye. Mimi na bibi yangu tunapaswa kuona. Jewe n'umugore wacu tugomba kureba. Watu akiona tutapata bazimu. Ati baratubwiye ngo azaje wirebaho Ule bwana akamwambia shetani anapata bazimu lakini Yesu atabapa uzima. Ati Satani zabazanira ibisazi ariko Yesu azabazanira ubuzima. Wakubali bakaleta bufungu yao. Bazana ibigi zabo. Historia inasema ilikuwa siku 3 ilikuwa na choma ile bufungu. Ile maguruzi. Ati makuru gatubira yuko yamaze imisi 3 ari kucana. Ilikuwa na choma mairizi. Imisi 3 bari gutwika izo Bakazana mtoto yako ya kenda barakuwa Bakristo. Sasa batizwa. Bati barabatizwa baba Kristo babyara umwana wa cyenda. Sasa watoto yako ya kenda. Umwana wa cyenda. Baki gonjwa barakimbiza mu kanisa. Akana karwara gakeya akigana mu kanisa. Barakimbiza mu kanisa. Bakajana mu kanisa. Bakristo biko naomba kwa jina la Yesu. Na abakristo bari gusenga mu izina rya Yesu. Kakana karakura. Akafikisha miaka 2. Kagira imyaka 2. Ule mama akabeba mimba ingine. Atwa mubyeyi atwara imyaka. Mtoto wangu ya 10. Abyara umwana wa 10. Ni mara ya kwanza balizala watoto barafuatana. Ni bwo bwa mbere bari babyaye abana bakurikira. Sasa ule mtoto wa 10 umwana wa 10 alipofikisha miezi 6. Ati alipofikisha miezi 6. Amezi 6 ule mama akakamata ule mtoto ya 10 anamtia mgongo. Afata wa mwana wa 10 amushira mu mgongo. Ule mtoto wa 9 anamtia hapa mabega. Umwana wa 9 amushira na ku rutugu. Anapanda ile mabonde yote kwenda na ubiri habari ya Yesu. Ati agenda abaje kubwiriza ukuri. Anatia watu muone venye Mungu alinitendea. Ariko bwangu murebe Imana yankoreye. Ati murebe Imana yankoreye. Historia inasema watu wengi waliokoka. Ati abantu benshi kubuhamya bwo mugore barakijijwe. Wengi waliokoka. Abantu barakijijwe kubera ubuhamya. Shuhuda ya ule mama. Kubera ubuhamya bwo mugore. Kitu katenda. Ako kanda kagenda. Kufika miaka 9. Kagira imyaka 10. Kufika miaka 10. Kamaze kugira imyaka 10. Kakaendelea. Karakomeza. Miaka 17 kaanza kuhubiri Yesu. Myaka 17 ugatangira ko kubwiriza. Kuna siku moja nilete ule mtoto hapa. Ndashaka kugira mwana zamuzane hano. Unaweza penda nimlete siku moja hapa. Mushaka zamuzane hano. Penda bamuone. Mushaka zamuzane muzamurebe. Unaweza penda nimlete hapa muone ule mtoto. Mushaka muhamagara sasa hanga murebe. Labda mkumuona mtakubali. Yenga ni mumurebe ni muzemera. Akenda leo ni mchungaji. Uwo mwana wa cyenda rero ni umushumba w'itore. Ni mtumishi wa Mungu. Ni umukozi w'Imana. Anahubiri. Ari kuhubiriza. Sasa ubiri fasi mingi sana duniani. Yamaze kubwiriza ahantu henshi. Ule mtoto ya kenda. Uwo mwana wa cyenda. Ndio mie Pastor Kisosi hapa. Ndio Pastor Kisosi. Ndio Pastor Kisosi. Ile ndio shuhuda ya jamaa. Ati nibwo bahamya bw'umuryango wanjye. Mtoto ya kenda ndio mie. Uwo mwana wa cyenda ni jewe. Alikwambia hivi. Ndashaka kubwire ngo kama wewe utamuona Yesu, ni mutari wahura na Yesu. Kama wewe haujamuona Yesu, ni mutari wareba Yesu. Mimi nishamuona Yesu. Jewe naremaze kumureba. Natembea na Yesu. Jewe ngenana na Yesu. Naishi na Yesu. Jewe bana na Yesu. Naona makumi ya Yesu. Na mwangi litangaza by'Imana. Moja tu. Kintu kimwe gusa. Toka kando ya njia. Viruhande rw'inzira. Jo katika njia. Maze uze mu nzira. Abantu bengi beko baporo. Abantu benshi ni abaporo. Ni baporo. Ni abaporoso. Ni abayakuwa bakristo. Ntabwo bari baba bakristo. Baporo banakuwa kando ya njia. Abaporoso aba ruhande Lakini rw'inzira. bakristo banakuwa njiani. Ariko abakristo bari mu muhanda. Mungu atubariki. Imana ideze. Nataka kumaliza mahubiri yangu. Ndashaka ngo turangize. Kama uko hapa, ni muri hano. Uko kando ya njia. Uri ruhande rw'inzira. Simama nitakuombea. Haguruka tugusengere. Simama nitakuombea. Haguruka tugusengere. Simama katika jina la Yesu. Tange haguruka mu izina rya Yesu. Siku mingi unahubiriwa. Hari misi nyinshi ukirizwa mu kanisa. Misi nyinshi mu rusengero. Lakini kuna mabadiliko. Ariko nta cyahindutse. Leo nina habari njema kwako. Ariko mfite ubutumwa bwiza. Simama mahali ulipo nikuombee sasa. Haguruka huri maze tugusengere. Mimi sitaki watu dakika 5. Ntabwo nshaka ngo tumarike iki kitabo. Asante Bwana awabariki. Imana iweze umugisha. Nakupigia hapa mbele nyewe mmesimama. Mkuja hapa mbele nyewe mnasimama. Abahagurutse ni muze. Mkuja hapa mbele. Muze hano mbele. Yesu akasema, "Njoo." Yesu anakuwa haguruka hino. Kuya hapa. Hino hano. Walikuwa wanamkataza Bartimayo. Ababuzaga Bartimayo, inuka mbio anakuita. Haguruka kubara guhamagaye. Mtu anakuita ni Yesu ndio anakuita. Nta muntu guhamagaye Yesu. Simama haraka na ukuje hapa mbele. Haguruka uze hano mbele. Leo Mungu.
ndagusengera umunsi wa none, utakuombea Mungu atakusaidia, ndagusengera umunsi wa none, utakuombea Mungu atakubariki. ndagusengera Imana yagukugisha. Simama wewe yuko hapa, Niduri hano unahitaji kuombewa, ushaka ngo tumusengere, uko pembeni ya njia, uri kiri ruhande rw'inzira. Yesu yuko hapa, anahitaji kukubariki, Yesu ari hano ashaka kukiza, anahitaji kukusaidia, ashaka kugufasha. kama unapitia muda utaitafuta utaipata. Nutakaza iki gihe Ninasikitika, uzagishaka ntabwo uzakibona. kama ukisimama utatafuta muda na utaipata. Reka ngubwire, uzashaka iki gihe ntabwo uzakibona, Utafuta muda na utaipata. uzashaka iki gihe ntabwo uzabona. Nimekuja kwetu labda kwa ajili ya yako, Wabona navuye mu rugo kubera wowe, nikuambie habari kugira ngo ngubwire ubutumwa. hapana kudharau, hapana kuponda muda, Wewe utatuma tutakaza igihe, hapana kuponda muda. reka tute gutakaza igihe cyacu. Amen. Amen. Tuombea. Reka dusengera abagabo, Mimi mikono yenu juu. mushyira amaboko yanyu hejuru. Baba, katika jina la Yesu Data, mu izina rya Yesu, tunasimama na wao vijana, duhagarare n'aba bene data, wasaidie na wabariki. ubafashe kandi ubahumugisha, Wamesikia maneno yako, bumvishe ijambo ryawe, wamejiona wako kando ya njia, basanze bari na bameze wamefika kwako, kandi baje imbere na zawe, unawauliza sasa, urabahamagaye, unataka nikufanyizie nini? urababaza ngo mushaka ngo Kila mamare mmoja iki. ana jibu yake, Ati buri muntu afite icyo asaba, buri muntu wese afite icyo kila asaba, mmoja ana jibu yake. buri muntu wese afite ijambo. Sema sasa kama vile ulivyoambia kipofu. Bwira icyo ushaka kunagira Sema sasa kama gukore, vile ulivyoambia kipofu. vuga icyo ushaka kunagira gukore, Eti nenda, mubwire ngo icyo ushaka nenda. Imani yako imekuponya. none arakubwiye ngo genda, Wasamehe Bwana. kwizera kwawe kurakijije. Waumie Bwana. Ati Imana Jibu yavuze, maombi yao. Imana umva amasengesho Jibu yabo, maombi yao. umva amasengesho yabo. Asante Yesu. Urakoze Yesu, Tunawaombea baraka. tubasengeye umugisha, Tunawaombea wokovu. tubasengeye agakiza, Tunawaombea ushindi. turaseye Kwa kunesha jina la Yesu. mu izina rya Yesu. Amena. Amena. Amashinesha, amashinesha, amashinesha. Urakoze Yesu, amen. Urakoze Yesu, amen. Urakoze Yesu, amen. Hallelujah. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Hallelujah. Reka dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Hallelujah. Hallelujah. Ikibazo utahanye ni kino. Urashaka ngo Yesu akumarire iki? Hallelujah. Ubwire Yesu icyo wumva ashaka kugira ngo akumarire, Mwambie kandi Yesu kwizera kile kwawe ambacho unataka kuragukijije mu akutendee, izina rya Yesu. Amen. na imani yako itakuponesha Reka kwa jina la Yesu. Usengere abarwayi. Wagonjwa sasa, Usabe Pastor Deo, Mchungaji Deo, tunawasihi wagonjwa wasimame. abarwayi bahagaze. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, uri Imana nziza, uri Imana idukunda, kandi muri uyu mwanya wakomeje kubana natwe, turabigushimira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kuza imbere yawe rero mubyeyi wacu tukuzaniye abarwayi, nk'uko wakijije Bartolomayo umwana wa Timayo, n'abana bawe bamuhungiyeho kuri uyu munsi, kandi wemeye ko binjira mu ihema ry'ibonaniro kugira ngo nabo bahure nawe. Ndakwinginze Kristo mwami w'abami, reka uburwayi buceceke. Wavuze ko tuzarambika ibiganza ku barwayi bagakira. Nanjye ndasabiye bizeye ko uri kumwe natwe. Ngwino ukora imirimo n'ibitangaza, maze bazaga
bashima izina ryawe. Bakorere data wa twese ibitangaza, babone uko bakora umurimo wawe. Uburwayi ntibwaguhimbaza, uburwayi ntibwagukorera, ariko nubakiza mwami bazagushima kandi bakorere umurimo wawe. Hari abarwayi batari ahantu, abari mu bitaro bitari bikuru, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo. Abari mu mago yabo, ababyeyi batwite, abana bato badafite uko barwaye, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ihesha icyubahiro bw'Imana, ubakize maze icyubahiro kibi cyawe n'amashimwe yawe. Tubasabye twizeye ko wumvise gusenga kwacu kandi kumaze kubakiza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen.